ole tu tu ma chuarin David a chungchang bok kha karon ti suak vele do na nia kan hria takin ti khan David a kha an soi sachim chiman tum dot kha nia anun na lutak a chan pha hil mai kha nia apoi vong vong ani e poni se pushia ta changte ani hi advocate kan nei that berzing ami ni ani hianin David a soi salum tu te na thu buai an or thei dan te an thu buai ora kha eng ang khes nge ani ti te aro soi shoka ani hi akan thlir sui dor ani hei uma muada ani hianin podcast aron nei pui ani eng poni se uma muada video te pokhalo en zel ang cheu ti kha ro soi masale ani chuan pushia ta changte ina a volume tu te ti mai a soi salum tu te chungchang thu buai an or thei te eng angin nge hrem thein ni ti te aron soi chona kan thlir sui dor ani Kumpona mo VDP mo tupo OM duty mo tupo ni rose adan ang chuan mi te kutla ki phal an lo thima mi te kutla ki physical assault kan tiang chiten abuk thei zoka tun tuma an han suai khoma mi mali na mo mi pakhada mo pani mo aruala mo engpo ni sela India dana CRPC kan ti BNSS kan ti tak a hearing kami investigation akalai mi kan zo pa utlak thini apelo police po apechuang lo tu ma apelo utlak thini tingam thri tangai ole alom ome ti chuanin nia apoina kan lu chau zelanga hetianga insoi sak lum na hi eng ang chin nge India danin ngai poimo eng ang shrem na nge apek thei lai kha soi chau hal mop phut meng ni zan khan zanri tak to han koron jek vege pok min tai ka hret tak to tho khania kan hret tur chu tunma IPC kan ti mo Indian Penal Code kan ti kha BNS in aron thak poni July ni khata tang tun kum July ni khata tang khan tu da chuan murder case kan ti 304 kha lom tho sin chu 1031 aron da chuan BNS hianin BNS 2023 hianin khawle zualin in soi sakron hi aron mertel chotani chu BNS 103 sub number 2 a chuan ingor kan lo lo man mo lo man mo lo ka inglo aminga po bharatiya naya sanhita tin me te hi chu mi puite crime code tinan le me zale pathumna hi entaila tupa di dan ko oi den kan ke venge ngai lom tro alle wan ngaro olokin 1032 mani 103 BNS 103 hi kan cher chuan mo hei kan cher chuan ka thai ka kan cher chuan 103 punishment for murder atene whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine atene 102 sub number 1 here in 2 po 12 thachu khailuma mo damchung lungin tanamo poisa choi mo atene kha amma IPC kan nei 304 ne nang tani tunai PNS hianin helaya ka thai la nahi o hi hemi ka thai la nahi hemi hi BNS 103 hian kha 1 step number 1 and sub number 2 hin tin ron jek velani helai tak kan thi donin alangani when a group of 5 or more persons mi panga emo item amo acting in concert ti chu hoi tumna emo ti lum tum engpo ni sala common intention kha omani mo kha david sen du soi sak tumna kha oma an mani jing khan soi sa lawang tia I ngani in hial boina mo om san lovin na langa mi tuna koron soi zo kon khan mi pasari abu thak tu dik tak te kha mi pariya dang amo mi sombor vel khan an en thap meni ati to su ti thom kan thelawa sto side b kan thelawa David at the chen le anu chang kan sheda na chuan mi pasari very nai lap rona chuan adang khan en thap mai ni chu wangin in concert anitani in concert to common interest ani tani chuan murder on the ground of rest to me anti na konga chuan tol an tha chuan ground of rest nam
mo race caste community level hi ngen hangte ko khante ingamo wangte sex, place of birth, language, personal belief kan rin da na tang tan mo personal belief po tin hal to tani heng ho hian David ata thian dun hi pastor paisa rutu ni an ngaya an belief a chuan ngai da na chuan an suisa a than a vain suisa lo ma se suisa velo ho te po khan an thurwal pui an suisa khan object lova an ti pui ve tho ti na ni chu wangin group members ai hen kan tel tir do na ni chuan chung te chu ani chuan chung ho chung chu tianga a group mi suisa lum ho chu shall be punished with death or with imprisonment of life and shall also be fined a chunga murder case an te kan antitani helai pui mu em hi chu kan fe tur chu som panga kal khom ta se som panga khan pahni pon ko char sela pahni khan ko lum sela hemi BNS 1032 hi chuan adang ve zong po khatol thata apu me don ni I oma I approve pa I object lova ilo ngani lo purpuya mo ilo thiam puya in concert common intention an ne wang khan khang panga ay taman ni to hrim chuan pali po ni ta sela pali a chuan hemi BNS 103 hian kom lo ni na langa panga china mo panga ay tama an kal khoma khang ho khan tualan that chuan amala tual that nen khan dam chunglung in tan tite khailum tite le afain ta akeng kal betani tu bangin mi puitana kan khia tur le kan NGO to ngai bolte patlam tana chana turata na miswal lo man tu te angane lo vai tu te PDP duty kan di Christmas ta po chodo na tu mi Christmas duty te nan khia tur chu kut khak theina kan nei lawa top kha chu deng an ring hel chenia polite ta kan soya anin puangten ani mo po lo ni sela kut khak theina him kan nei lawa panga item kan ni phot phei chuan panga akhan pakhat chawin tual that ma sela pali dang mo som dang te kha tual that tu nga khem to turani lai poi mo me ni chu wangin IPCI BNS hi BNS 2023 hi Mizo community at of Nisan chu ni tani oh chu wang khlai ka ngani ko ta an kal dona in case an la to chu wangin criminal to ngani procedure pa ngain court style rule of law in an be chawanga ta chuarin pakhat amo ang convict amo insang ang convict don ka shelawa khata khanin tung kinin kan lo te pon ni lawa facts of the case anti a case an lu dante exception ang an ti don te 1032 a general book empty te khangka mi puilam in civil society kan lo invest thung don ani tu na chiang tai mem chu ania ma sain kan so te min lo thu ta kan hrecha ka he thil hi en tu poron thanem ngal view mai share le like te minoti sak turin kan han so ma sani sela kha kan soi chho zela nga kha soi ta kang khanin tuna thu sa tu te tang kan thia dan chuanin mi panga chun tling tapang me mi som ni rol vel kha soi kha ni ta zo kha lai chuanin kha iron soi ang khanin death sentence kan ti I thina copy ala shem theina case alo ni ta ni chu han ngai tu tai la kan pastor ko tar kharo kanita cheng sing sang ruk vel tinin ka sia lai chuanin case na dan nen le minun na an la boxi lai chuanin he case sing ni sanga le a shem na le kan una pai na anun na atwar na zong zong han ngai to hian enge iril ru alo om pastor kamitan tokson kandem ngala maro chu pastor ka inchan ve china mo ke ke pastor ko ke darin tu lajam BD ve kanita BD ne me dalam function MM kan nei big lawa criminal procedure code a chuan BNSS ta chuan dan kalphunga code chungchang a chuan common people ang khani me ya mitam tak ang khani ve me ya BD journal ma khan khalam pangkhan jir tar karing che lawan lo jir telani pon awareness ne chatok lo ti achianga a chiang khat vi wa ni heng poni se David a soi satu te David a that tu te khanin an case kain tiran patni in soi sa in lo khoi lo ti boral poni se mo lo soi sa hlum poni se abula khan mi som chung anom thlata khang khanin ni sidaron soi khan common intention poiti lo na mo ri rui nang vek phu ni a phu to ka ni an ti nang chi kha khatin kha an nei ti kha chiang ani chu wangin an thu buai
an case or tu ra kha a theu neu view lo ni ti kha a ching renga ni pon se puhria ta chang te le uma mu na te nan ti thak khop maya puhria ta soi tha dum view ani heng pon se David tan mi huai sen ten ke ron pen zel don ke kan pen zelang ti kha ka soi tel le duwa chanchin thar awm choni karon update zel dor ani